Za povoljno i jeftino kupovanje igrica preko interneta posjetite Instant Gaming. Veliki pozdrav ljudi, evo me na mjesecu, Danči, prvi čovjek na mjesecu. Nasa na aparatima. Ali da me ste ikad zapitali što ja pomislim kad mi neko kaže da se drogiram. Oko mene ganđa, suda ganđa. Rasta na aparatima. Ali da nas ponovo radimo meme review. Najoriginalniji serijal na Balkanu. Možeš mislit. Ali u današnjoj epizodi imamo specijalnog gosta, a to je moj brat blizanac. 2 Dančija svak svijeta zagarantiram. Ali da nas radimo serijal u kojem čitamo najbolje mimove na Balkanu. Danči bog mimova. Tako da obavezno ostavite 1200 lajkova na ovu epizodu. Ako lajkate idemo zajedno na Bahame. Možeš mislit. I da, ako želite da završite u meme review, obavezno izbacite vašu sliku na Instagram i tagajte me Danči Official. I možda završite u ovom glupom serijalu. Piši propalo. I da, obavezno zapratite jednog mog prijatelja na Instagramu, sajt mu se zove GTA zanimljivosti. Lik kidal se kontenta, tako da svidite na njegovu zadnju sliku i pišite hashtag Danči. Da pokvarimo strancu. Ali da možemo na prvi meme za danas. Ovo je najjači meme ikad. Kaže, što je zajedničko ginekologu i dostavljaču pice? Family friendly na aparatima. Kaže, obojici miriša, ni jedan nesi. Danči ginekolog na aparatima. Čak i dostavljač pice ima bolji ljubav i život od mene. Ljudi, idem prodavat pice u Italiji, možda se i oženim. Žene, javte se na Instagram. Ovo je još jače, kaže, u redu, idemo da vidimo ko je kriv za reaktivnost. Spam, ja! Ljudi, ja se ispričavam što nije bilo klipova. Bio sam na WC-u, okej. To je zašto volim puno srat. Gledaj ovu sliku, izađem ja napolje i kažem kako ste narode, svi ljuti. Kažem kako ste narkomani, svi sretni. Danči narkoman u akciji. Ovako ja faću prvim kad moram na WC. Kenjator Danči u akciji. I da ljudi, veliki pozdrav sa Antarktika, evo me ovdje pričam sa pingvinima. Danči, ti si konjina. Čak i na Antarktiku se to pročulo. Gledaj ovu sliku, kaže Danči njegov sin izluđuju susjede i građane. Ali ja sam 100% siguran će ovo ovako izgledat. Tata, ti si konjina. Znam. Ali to je ta poza kuda te na WC tjera. Sine, kenja mi se. Bolje opis za ovu sliku mi ono kad te tjera, a nemaš WC papira. Piši propalo. Danči pade sa lustera na mene. Ja, to sam malo pecne. Pa ja sudi, nisam ja težak. Samo 180 kila, vid me kod brda odvaljan. Vid me kokica, morat ću štokove proširavat da idem kroz kuću. Majstori na aparatima. Gledaj. Kaže Danči kad se slika bez filtera. Ljudi, vi mene mrzite. Ja sam najljepši. Danči ima neki u akciji. Ali pišite mi ko je ljepši, ja, moj brat blizanac. Čak su se isto obukli, ja. Braća na aparatima. Gledaj ovo, kaže tableti koje svi piju. Ne, tableti koji Danči pije. Dajte mi jedan tik-tak da se smirim. A vidi jedno što je napisao Boba Falno da budem prejako. Boba Koreli. Buba na aparatima. Danči nije izbacio video. Ovaj crnac kako plače. Danči izbacio video. Je. Ljudi, ja znam što vi volili svaki dan gledat klipove, ali ja isto imam svojih obaveza. Piši propalo. Ja ne mogu da vjerujem koja ste mi budali. Kraju. Znači, ovo je kraj. Znači, ovdje ste me riješili. A vidi ovaj na slici što se zove Đura Đusti. Đura Đusti što ti ga spusti. Aj gledaj mi brate Danči na aparatima. Ne, ovdje ste me riješili, iskreno. Danči Kine spušta bradu. Kim Jong-un na aparatima. Ali gledaj ljudi, to je to što tiče ove epizode. Ja se iskreno nadam da ste uživali. Ukoliko jeste, obvezno ostavite like, share i subscribe. Ovo je bio Danči i danas smo rokačni meme review. Najoriginalniji serijal ikad. Doviđorno.